Hadian kendiat sengi bakaseng kalayo abanno senyang chaka Dr. H. Gordon Robert Hospital yaki oxygen cylinder ki PPE berkasong pisa minta ka kinti par ka arpu pratrik jumang arja arpuai ka KSU ya ka bala lam khamat hi do nongelam barang ba jongka usamla lambok starbel marngar kalayo abanno jerap yang sesantli ki tendong le air oxygen ki PPE berkasong pisa Shaka Nazareth Hospital Shillong. Kini kejeng petang ke KSU bersenyang jerap Shiki Hospital ke long kumshi benta banyarap da kabor mensim bat banyarap tenrong lem ya kejengkit jengki hospital namar kejeng syak tajur hakani kelam COVID-19. Ke KSU ke kit bokir biang ki parari bakin yo kloy no ekamet ke bakoi bakia bat lingba ki doktor ki nurse bat ki nong tre jengki hospital ki bla IT med bat mensim ban pinbit pin biang bat yarap iki nong pang. Masih semua je ni, kata dia hospital, waktu tadi special lagi doktor, lagi nurse, sebentar waktu di masih kuat sama waktu beli di bawah, view kira itu siapa menyeram ni, karena hantam jenis oksigen itu di gigi kita kim entah penuh terduk, kita ngiyo aja nyeram ni, kalau nyeram sibuk entah ni, hantam gigi nampak. Kanlong kejing kerkuling ba kamen simriu shlur jongki war hakani kejing bar kejing syam chitom bakia kendo. Nisngau day ba ngihap ni sunu tilang kadang ngada pan i bu terjongka ro ojongi bangin yedon hasna ki ustal per so sulong kat kinira so thu kumbolong mata ki bopatai kejing tia ostang kem lada persnur sarkar ban thau bilat bunti hot ni na i ba lali yang sarkar sasna te prikap sociality ngich kem bak sarkar kontrol hindai namar kumkolong tang i man kasni kiu ni kes dan ikes ken kiu kan buan sikit nong yak matrai kum gejat nanti budang red yo se kan senang stang gitu pun bare ingin ada simsip buan ni kapuan dari supon pau tang cing sungu ya boro ki fun line box kelas nado kinas ki doktor daklok hospital private hospital sarkar kumjuru wa doktor barsnang ru met bakane ka jingya snok tilang ka jing trelang met bangi la ya kaban khau pilat kanti kenu ya kaban yarap kena khamtam ban ala ikta ki pang wisdom bayu berjing smart ko kliang ba pura